Yes, nuko mwamaze kuvyumva akaranga ikiganiro ni umuziki n'akazi ni kuri radio CDO akazi n'akazi ni ku murongo w'ijana na gatanu n'ibicindwi ikiganiro kiza kuvuga abanyamuziki ariko babifashe nk'akazi abanyamuziki babikora nk'akazi koko abanyempano babikora nk'akazi amaze kuvyumva D1 mu bwa misamirizi radio CDO akazi n'akazi ku murongo wa telefone ndamubona Mr D1 namahoro yarashimishije rwose meze neza kabisa bakuru mwabo D1 ku mazina yiwe y'ukuri naya Ndayikengurukiye Dieudonné Mr D1 yatanguye umuziki ryari aho tugiye kure cyane rwose ariko sikiyo cyane umuziki wanje wa mbere wasohotse muri 2019 wanje nyene bavuga ego ariko cimara ko natanguye umuziki nyezina muri 2021 urumva ko natagiye abantu batangiye kumenya ariko umuziki natanguye ndimbanje yasohotse 2019 yari wamenye ko ufise iyo mpano yo kuririmba kuva mu Rwanda je nakunda muziki w'umupira kabisa muziki w'umupira cyane ibintu bya mbere muri jewe numva ko byiganje ariko umuziki uza kuba ikintu kiri muri jewe wabimenye gute nicyo kintu cyakugaragaje ati je muri jewe ndabona ndabizi kuririmba ikintu cyambere cyabingaragaje nuko nakunda umuziki kandi nkumva yuko undimo muri jewe mu maraso nkumva nibwo buzima bwanje nkumva gatatu ntwaye nawe urara mu ijoro ndabiri ibintu by'umuziki nkumva ko atakibazo kabisa maze kuja studio maze kugira ama research kunja n'umuziki nkabona ndabishoboye nkabona nyine biragendeka guco ndabona nyine refresh biravamo biracamo ndavuga ati umuziki ni cyo wanje ndakuvura yuko umuziki ari impano yanje bivaye nuko ntivuga ngo naravyize ahubwo bari ku byanyoroheye kuntu ko gutahura umuziki yego abari kwarumviriza radio CDO akazi n'akazi baribaza bati mbega umuziki ko barakazi kuri D1 oya tarakazi rero ntago mba Bujumbura ntabwo mbayeho uko mbayeho rero ndakazi imana yarampeza genda iramakazi iranampezagira karacamwo umva n'akazi ego nta enjoyment je ntabwo umuziki no kuryoherwa gusa ntabwo umuziki n'akazi nyine niho kazi kanje ka misi yose ego kuri D1 kubwawe wewe D1 indirimbo yanditse neza yoba imeze gute indirimbo yanditse neza indirimbo ubutumwa kumvikana umuntu ashobora kugira kwimviza igice cyahuye cy'umufashije indirimbo zifasha gutandukanye hari indirimbo zishobora gufasha gukura mu stress ariko bitahutse ko ari indirimbo ushobora kumviriza from the beginning to the end of song ugasanga nta jambo namwe bafashe mu ndirimbo ariko wumvije indirimbo nta makuru ufise kuko ugatahura direct kakurirwamo umunsi wose muciye kubanje mba numva ko wanditse neza indirimbo umuziki watumye uba ngahi i Bujumbura gute wavuze ati umuziki je niwe watumye mba ngahi Bujumbura ni butuma ndi ngahi Bujumbura ni gute umuziki ari butuma uba ngahi Bujumbura mbere kumbe Bujumbura naje ku ishuri Bujumbura ariko umuziki waratumye mbandanya kuri Bujumbura kuko yita umuziki ne ko naje amashuri nkasubira muhira ariko umuziki akiri mu bintu zira kuri capital muziki abaririmbyi ni benshi baririmba abaririmbyi ni benshi babikora bagerageza kubikora banakwigana canke babikora ku giti cyabo nkabo nyene nikiye kintu abaririmbyi bokora kugira ngo umuziki wabo nabo ubakazi nkuko diwana patient kugira ukwihangana mu bintu cy'umuziki ni cyo cyambere gikunda gufasha impano y'umuntu kutuma igera kure no kumenya rero iyo umuntu yerekeza yani ndiko ndaja he fisi gicapo kindi kujisha kugira ko cyushaka kugira ko ubujanye n'akazi kanje bico gibiratuma nubwo ugira struggles z'ubuzima bujanye n'akazi ukorakora udacika intege ngumva kumenga mu biheba ahubwo ikintu cyose cyo guca intege guma wumva kiguha inguva ahubwo hagize umuntu guca intege guma wumva nyine kanisa ahubwo ari guha intege nicyo cyo muri gihari umuntu yokora kugira ngo bize mubera akazi nubwo birashira akazi nyine direct ko kaza kazwe n'Imana ariko icyo cyo umuntu gukora gatuma ibintu byose ibyo bintu bari mu akazi reka tugaruke gato ku indirimbo indirimbo yerutse gusohoka haciye iminsi igera ku 9 indirimbo isohotse indirimbo yoba ivuga ibiki kuba kuri bamwe batarayumviriza neza amajambo afobetse ni indirimbo navuga ikura stress abantu barizi ko umuntu abahere kwa Mungu nako kuwa mbere
ati gitaro ndira ubuzima yiruka agero bika muri weekend ugasanga agiye ahantu muri club barayivugije muri club akumva nyine ko imuhinduriye ntuze novuga uko ubuzima bwe bwari bumeze hanyuma kandi n'indi ndirimbo novuga abantu bari mu rukundo ni love party irasigura ibintu byinshi ku bantu yego ko tugize imana jibone tukamuronka areka tugusabe akajambo muri rusangi ku bandi baririmbyi bagenzaho abagazi banje bako bikora neza kandi twe tubikora neza icyo nabwiye ni courage babandanye tubane dukorera umuziki wacu tubane duteze imbere igihugu biciye mu mpano ntiducike intege aho bishika tukamanuka bishika byose ni bisanzwe yumva ko dufise gusa tugire one love tugire one direction tugire one destination kandi tuzobishikako D1 hari ibibazo hano bagiye barabaza ngira wavyumvise bimwe hari uwitwa Isaac yakoramukije uje cyane rwose hari uwitwa Clovis yavuze ati D1 Clovis ari hari mu bimbi yavuze ati ndabajije D1 indirimbo amaze gusohora nizinga zarenga 200 Uwitwa Blaze yabajije igiteramo wimirije gukora ngo ni hehe ni ryari igiteramo hasigaye umunsi umwe tuzo korera mu kinama itariki 27 ni kuzo gatandatu nyine abo umunsi umwe hari ikindi giteramo ca La Boss concert kizobera kuri Suicide Nile ya Bujumbura ni itariki 3 zo ku 8 ni mu gitangura ku munsi wa gatandatu nyene nikindi gitaramo citaki 17 munyabugete maybe mukanyosha kutabipanga zo ku 8 umva ko tripanze witwa Salvatore kumutakura ngo umunsi abaririmbyi bakina ngo warase kuramutsa ngo abafana ngo barakuramukije ngo ntiwabishura oya nabamukije kabisa barabibonye ahubwo wonge nkaje yabonye yego hanyuma witwa Damoji utabibona ashobora kuri TikTok yana kabibona yuko twaramugaje n'abafana neza kuri TikTok biriko D1 witwa Damoji yabajije kibazo ati waragiye muri Wasafi urasohora indirimbo umaze kugera muri Wasafi ntibigeze babona ifoto uri kumwe na Diamond ati mbega hoba hari collab hagati yawe na Diamond nimbi hari ngo baho umuco si ibintu byose mwashashira hanze hambitse amabanga menshi yego mfise amabanga menshi gusa bamwe bari kumwe na jewe bafise ibintu byinshi nzobaha kandi bikabatangaza cyane Uwitwa Isla yabajije D1 yoba yagiye ko yagiye ryari mu bijanye n'umupira w'amaguru woba wagiye mu mupira w'amaguru ryari mbega hari equipe maze gukina nako n'umupira nkiri umwana nk'umyaka guco nk'ibwe mu wa mbere mu wa gatandatu mu windwi guco ngeze mu 8 umuziki wariganje cyane rwose umva ntabwo nabwaje kugira muri equipe ariko nafise umuhungu twakina muhira twaba umupira ku buryo dufatanya agapira karukira muri gole tukazi D1 umubizi uko by the way babizi ko Jennifer Messi witwa Messi yego ugeze mu igoro kubitamo kabisa kandi ko muziki bagita Messi mu Burundi Messi mu Burundi D1 witwa Suavi ibubanza yavuze ati imusigati baragukumbuye cyane kandi ngo baragukeneye ndoza kabisa ngojayo narigeze gukora iteramo onanya ku muziki ndosubirayo vuba ukunze Uwitwa Keve Mukamenge ngo iyo uri kuraririmba bigutwara umwanya ungana iki gutegura indirimbo bigutwara umwanya ungana iki kugira ngo indirimbo isoke muri rusange haba muri studio no kuyandika Biravana indirimbo ari indirimbo usanga nyoroheye nkataki nanditse mu 45 sitaki yego sinigeze ndenza kabisa mwambeshe kuba yanyoroheye kwandika cyane nizi zitanuka na waiting ya kanya gato ni nyinshi ziranyora kesho ugasanga sinarengeje 30 gutyo Witwa Sakubu Mukamenge yavuze ati ni yihe ndirimbo ati ko watanguye kuririmba kuva kera izina ry'indirimbo wahereye ko yoba yitwa ngo iki ngo bagende bayirondere YouTube bayumvire kuva ngitangura umuziki kuva nkiri umwana yego izina ry'indirimbo twise twidagadure kera twakoranye n'umusore bita Chizo Boy akaba ari umuproducer akomeye ngaho i Burundi cyitwa twidagadure indirimbo ya mbere twasohoye kuva mvuka twidagadure Mademire senze guco demekenze guco mukorangiza akajambo nibutse ubunyene abaririmbyi babahanuye none abafana bobo ni giki usaba abafana abafana boss bacu bo dukorera bafite ataguharara
babone ikintu cyiza kiri mu kuvuga umuhati wese akoze neza mushikire badatwara n'ibintu runaka ko ashaka kugira kwa gaciro umuntu wanashaka adafise ikintu gishobora guhesha agaciro umuziki w'Uburundi muri rusange ugasanga nyine umufana yakigiriye ko mu gice canyaco mugabo atari cyo canyaco rero abafana baze baraba n'ikintu canyaco ntituba fakingire ego murakoze D1 tugushimire cyane ku nsamirizi radio CDO akazi n'akazi kuba wadutije akanya kuba wemeye ko tuyaga kubijanye n'umuziki ariko kazi kawe murakoze cyane kabisa murakoze kabisa Imana yane ko yahizagira mune gutera imbere mwakoze kudutiza mwaya eka ndetse n'abumvije umuziki bumvije radio umunsi wose Imana yazagire Nabwo kumbakunda cyane karibu rero ku munsi wa gatandatu hasigaye umunsi umwe aho mukinama kubiterera football bizoba biryoshye cyane gose ndiko nategura performance renze atebwa mu Burundi bizoba bikaze cyane gose karibu kubahegereye makati usanga Bujumbura karibu kurikere ya football mukinama ndagushimiye cyane D1 asante sana